Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. General Secretary ka KSU Sangkemi usamla Donald V Thaba haga khandai tarik yayong arjar apun rio ula play pada yak lempung yelekai match Frang Khasi League Basketball Tournament arjar apun rio balapan long da KSU Maulai Circle kumisi benta ban play lad ik samla bikin yolat ban penpau yak sap kapong yelekai haga ni ka lempung yelekai ka ban sapan hap pada ka khatsan tarik yayong arjar apun rio kidan baro live santari ki kenhun ki bisim benta haga liang jogi senrang bagi kentai haga sengis sedang joko ni ke lempung yelekai ke Marbisu Sports Club kelekon Persya yang East Khasi Hills District Basketball Association. Iba yadai berke basketball hakeleng ke beri hunyuk trap hakipor mengidang rit mengi ke jengelekai basketball kadai ke besir ham hulu kata-kata hakaba dal di tournament haman lagi senong kitau ki don bank Ndrei kat nang yak kipor kat bangir nang hi nang san UI ba kilasang klet ya kan gejengil kai. Jadi alor kata kanong rim nilai selok bagi isu Malay Circle bagi isu Malay Circle kelasim ya kan gesin jam pras jam mensua pelong ya kan ke tournament but ke tournament ke beningkong kalau ke job ada kata-kata ke bapun mah kini wan jisim benta ha kata ke tournament but ngasung tenar ru bagi isu Malay Circle kaya betul ya ka salentem ha kaba kalala pelong ya kan kejengil kai haman long senam ka KSU nalor bakapet gi mat ki jura jangga jait menriu nalor bakapet gi puli ke putih jangga kun samla ka bri nyong trem ka simru gi senjam ha bai dei buka sports kum si benta ban ai kata karansan lan ka platform ya ki para samla gi jongi bakin lah ban pentebet lan ki nyo kata ki experience haswa bikin jam sekiwi pat ki level lagi di state level lan ki national level bat ka KSU amtang baga penyat ke basketball lagi football tournament sini penyat ke Porsche ke badminton ri penyat ke chess bagum ta ter ke jingil ka gi babun rukom ni ya penyat ya ka bai dei bat ka ni ke tournament mai iba kadan ke jingil simenta basit rahamba namar hadu live santili ikan hun diwan manya simenta oh ka jingil ka kindan gi job kindan gi baram ning di ban kun mau bakata ka sportsman spirit ke jingi ka di ban don hapo mensim jungi hakaba haka jingil kai ngidi benlong gi bijai ngidi pedi ya ka sap kapong ka ba ngidon bangin pendap gi jingil kai gi jungi pema ka we ka haka tin pareng giong in a race it doesn't matter whether you win or lose the thing that matters the most is that you finish the race tinga kit bokit yang ini boro lai pesan tili team haka ni ka jingil kai tiga thong hi ma KSU ka pelong ya ni ka sra mat seprang basketball tournament bapin Itali bajajang kumsi kawe ka kuki paradok persnam akan dia beri sebab jongi kathong he wa KSU ka peleng kai ri ka juk benta labon jijele jisnio khamtam habde drops dah kini kita sengi uwe para khot tinano thamai plus do air ka jugem tarakadau bo overdose drugs tega seng kepulang gini jilakai wapen light di basnio watai ubrei ubra tersat wa IP kasap kapong pergam hak ya kasap ubrei ubra tersat api karena wapen light lagi dulu di snio wakam ju wapen lam dan tilam ikut sama kia kibadet akado ko benta dari ka sports ada akado ko no dari bagi pai iki kasi jungi benta omong de basketball lagi pun ada cricket ada football ada badminton aku bentang iba kasi jungi kibun badan kasab ke buble ra ai la jong tiek da bisu bun kitien akit baket wang iki ni tim bai khol benta kata ka East Khasi Hills District Basketball Association persai berbisu sport club hawa jilak kai kadang jinjab kadang ram lagi bajob ru kemde berkiuskong bagi masyarakat ru kemde berduk sekarman dia bersih kesengi, wapiru, pisajo, yusuk yang berjunjab. Kata kadai, kaji tristom, minat top, skam kadang rem, penyak kalti badai, bat haswa, pilih kena benta, token mau, bapin dua show boleh, hak bat dia, bapin duai, sabu boleh, gilong kini bilang kadang bentaru, day kaji seneju boleh, day kaji lam tujuh boleh, day kaji pihak tiu pada luar.